That's been one of USB's major accomplishments in its 50 odd years of existence, is that so many of the regional leaders come from USB. Many of them have studied on this campus and have that very fond memory of meeting people. Some even end up getting married. There is this kind of very interesting amalgamation of cultures that happens here on the campus. We're also really pleased that we're expanding all the time in Sabai. We're making sure that our center in Sabai is linked better and has more opportunities for our students in Sabai to study. And so we are really pushing on that front. We're trying to make sure that for those where it's difficult to come all the way to Apia, that they can study from Sabai, and those opportunities are there. And as I said before, there's so many more opportunities. It's not just agriculture that you can study here, and I think when the campus director maybe can give us some details about our graduates, she will see the diversity that I've talked about. So I want to just really say, please make USB your university of choice. Once you're here, it's our duty to make sure that you succeed. It's our duty to help you with the trials and tribulations of being a university student. But it's probably one of the most exciting things that you can do. And what better time than to study now as we are in a post-COVID-19 recovery phase. Finally, I think I just want to say something about the fee arrangements we've made. We realize not everybody can afford a university education immediately, so we've got many kind of ways in which people can enroll. And I will encourage people to contact our campus director to see what sort of arrangements can be made. And now my final statement is that in November this year, our council meeting will be held in Samoa, which is fantastic, which means that all the ministers from our 12 member countries, including heads of state, like the Prime Minister of Tonga, who's the Minister for Education, and President of Nauru, who's the Minister of Education, will be here. We'll be having that meeting here on the 10th and 11th of November. We'll stop there. Excuse me. Thank you very much, Professor. I'd like to add some comments, but I'll use Simon. Balance it out. Water has been coming for the past hour, so I think they're drawing it from the well of eternal life, which is a bit far from it.
ina whaawai atu wai le awa o ma whaafatu anu. Mai lea me se le tā ua o le tūlama. Au lo maua ko ia wanoa e au tauina ai isi ma tā upo le putu samalau. Teila o le tā upo le na tā ua o le whailonga le o le Masters of Business Administration in Business Administration. O e o le awha o to o lua sipu mani fitu. I o mai pisilisi tu maoti. Mai o mai matara venga se se mana ro. Te yola ia i matara venga e kulei tato wa. E kuikisi o mai isi matara venga tatu. Ai mai se foi ia faltupe. Faltupe ese ia papel foi ia la pasar la o te utilitas. E to tele ala ia e tamari o le atunu o lo mawhai o na o tauina ai sila mai e le o se whailonga whaamai o le whailonga i siri atu o le Masters. Ai e se koe ta o le tūlama i le whailonga lea te ona saunoia le whiona professor i le tūlama aroa ia o le aela ala ai numa University of Pacific Research e o wai se tasio University Sipasene ma o nunga i le nanumanu. Al tūlanga le na o lo mawhai o na maua ona o lea e a mana ia māroa ia e māroa mai University mai atu i whafu ia tatou whaelonga. Whateitainga lo le MBA o lea e aroa ia e amba o le whaalapo tukutonga lea mo lea matau mai Australia. E mawhai la ona e a o mai nei Samoa te le tawaru ese mai lo ainga ma o tuatuania whaalelotu whaalenuku. Ai a whai te malanga ese atu e aroa ia lo whaelonga mai le USP Samoa Campus. E nau le lotu au so ona whaamamafa le USP ai whaamamafa o le Samoa. O le Universite lea mo tātou tangata nei Samoa. E mawhai ona mawala wa onga le maua i whafu. Ai mawala le nei. O le situ lea na whaia i Samoa ma ai te fia whaamamafa fōi. O le aso whalaile le la sau i le whaunga le o le whaatino. O tūlanga atofia tā ua i whaatino o so si whaunga o le whaau o le chancellor. So o lea ma le pro-chancellor. O ia leo i taita i whono o le whono sili a le universite. O le tausanga nā le nei, o le mawhaiona malanga mai ia le o lo taita ina ia le whono sili. O se tasi o tamali ma o se taita i fo ia le atu o Manisa, atu Manisa. Ono go Hilda Hain. Ele o lava mai la, ai lea o le atu la i la le whionga i le minista wa ono. Ono o ia le e a lea masui o le malo Samoa i le whonisiri, i whaatino le tūlanga. Le asila sila i la i lea asa. Le o le awha e i le au mamalo i malo Samoa, ai le a whaatino le tūlanga i le minista wa ono. O se tūlanga i minita whaia e lotu. Whaatai le tua, ma whai o ne tātou ola i a mātou nei, so i fuala o tau pa ia mani mai, e muli maurina i a lea ase whaakatoa mō ne tātou o tunu, i o na tūlanga tau waka oma. O le tū lea i le mawhai o na oma o so o se tase pia o ma leo eski mai sa mai, e le mawhai o na lava le wha mamafa. I toi wha mamafa ma toi wha iloa atu pia. Awa le tūlanga lea, e mawhai o na whaatino, ona o le tele o kalame, e le ngata e tere ma ese ko kalame, whai o na o tawina, ai mawhai o na whai o na o ala teknolosi. O le ala wa amatai a se tasi o kalame e white le tangata o le Professional Diploma in Business Management. To tere le au whai le la whaunga le la sanga sipalai, e te to tōsuku, tōsuku lima lewa amata na amata le asonga fua, ia rātou wasenga fua mo tau sama fua e whaau mai. Rea manuia. Ai, o le tō tō, o le ea ono me se vai. O le ngāna langa o le universite, si i le au whai o awanoa o maua e tātou tangata mo le whaau laua o oma. Te alala i se vai, te alala i tua, leo mai iai ala wha teknolosi. E so o tai mai iai. Lea whai o tala noa lea whioma profes, e tūlanga tā whaamama a venga. Awa tātou umalama, i o le nei vai tau, tua solo a olu, so a lea maliu, lea whau whalenga, lea whau whalenga, o te tala fo i a lava, ma o te tala fo i whai tuto o whalamilanga. I whai mo fia a lava ni tūna, e a aga le whaata
nga watu se tautonga. Ole ata ia malava tau sanga i tuina mai. Ai e au mai, ilo whaale dei, ona maurora i se sosoani. Masalo pauna o i tui, sa kia pasoa tuai. Ai ole ata tau atu ro, e whai e whisi, mo le whima professor. So now we will move on to